College pun viewer, kena ke video kalau nam tak itu kita kuat ban join juga Indian Navy Agnivir mana ni kalau South Nam tang South Nam pelaban terai ban tab deh pelaban kan kod nak ka service tang South Nam mak Agnivir. Teknik po Indian Navy ke educational qualification ke class 10 pass. Claim on field subject nam field tang mak ombek class 10 pass. Teka post ke dan komba shispa tali but maximum nam tai kan te ke arpo tali. Number of posts kada shispa mudbana ka shispa arpo kada nam tai contain. The name age candidate should be born between hakini kitarik what's name. Shitarik May arjar ar hadu life way October arjasan pidiban ka hapdang jong kinegi tarik what's name. But pidiban long mempat shongkurim. The kahad kishim kumba shispa san punyo namta kishinrang but shispa san punyo centimeter namta kishinrang but shispa san ar namta ki kentai tigi bakwa ban apply kane subhasa lenokloi ka tarik lastang lu pratarik barkan kut hau khatnyo tarik jong u December te kade bitang saus nem te ken siu tu lob efiman no banai te nakatu lob jong pi kin didok no kendiat bat kin sa IAP andalah kut saus nem bat sayo bede double bede ya kata waki didok bat basan lak kan poi mun kisa IAP yang sasan lak bat pinyo meo khatwei lak tame te ka selection process kalong ba kan don nega stage 1 online exam ka basong do san phomax phya ban tho ka de jong class 10 level mo san phomax te syllabus ebro adon poka website jongga join Indian Navy kanwa kan website nakwa one page ban register hang nahi www.joinindiannavy.gov.in tegi don san phomax shima kawai berkadon negative marking dan ada orang tape la dapat pass in submit list kan sapoi aga stage 2 kan don written examination bat ka physical fitness test bat ka by exam nam ta kan ne kalong san pho tingka kemamo ya baro umdon relaxable ka dewi san pho tingka mo phapsiu online parwa pendam te ka physical standard la ne ka physical fitness test kan long khanduspa mitaron ka squat nam ta kishenrang bat kan thei te ka push up nam ta kishenrang bat ka bend knee tang nam ta ki kan thei push up tang nam ta kishenrang te ka jing mada khanduspa kan kishenrang kalon room minute life ho nam ta kan thei kalong 5 minute te ki bakwa sa tap no kloi nam ta kan ne kan kut khat nyo tarik jong u December last time adu pratarik kan Indian Navy mod bak spai duriau Indian Navy ini kan apply online only the official website www.indiannavy.gov.in kasdang adu pratarik December kan kut khat nyo December arjar apa yang sabu e link hapo description ru tesa page hi sa check hi ki jinon kambaro nam ta kan ne da ko apply but kitu gi bakwa ban kalish phangka center te hapo meghalaya tengam tikana de tangga exam try ka online exam try la bandon re kiritin but ka physical fitness te shabar ben mar meghalaya amdon center juga Indian Navy te de shabar juga meghalaya telada pinut pikwa ban leg pikwa ban tap hi la pikwa ban tip center te ngala sure ba kam de hapo meghalaya pikwa ban leg shabar tegi kot gubron kam ba fide masubmit sapet ki original certificate mark sheet domicile certificate NCC certificate ada fidon ki ID ebro da phap scan itu bisa submit online ben baro kumba submit iki Indian Army tagi negi jemput college